unso obi o se obi denden o e o mantam wo krom ba ni nyina no ono ankasa oni evidence bia kire se enipa yi watimi ana wakame obi eno obi ntokwanti wo hia nipa na wo ntia no nkasa ne ho na watwam sa onso so onso so uyobi zana bunu ni beka no oyobi Jese akanfo kasa bi wo se won ne ho no ata ne ho jese ne ho ye na hibi esensa wo yonko na abecheche na asem mu akire wo na ono nso a wetie na anu asem wetie ne de susefa na wogina mu ana waje abobo patakwaje kwa abobo waje abobo ena tese wo na woni manso twe wo na wo twe amano wadamfo na nu obi kwatwe mpena ana empena twe na ankosie aga ana agyae onti ase wadamfo no na abaka ne de se ba ma ne ti se ba wo awu mu ba ma no watie na no asem woni de wadamfo no so yeye na wo hia obi a na so hia wadamfo no ne mpena na wo hia na akotwu na ase agu ne so wo kɔbɔ na kutia enti no no so bra bi bai no so wo pɛyere ana ohun wo ka kyerɛ ne sɛ enka sister menya na nka mawa no so ka kyerɛ sɛ ape ɛno ne ɔno so ka kyerɛ bra ne sɛ ape sɛ nka we nkwa ne ba akora nka ma nware ɔnwo bi ntɔkɔ a wokɔgye ya woko ye no wɔhu asa wani mu ade asa wani mu ade eji mesrawo ote wono mu a nyabotre susuji nkrofo ntɔkɔ akon na pesa susuji nkrofo manso twen na pesa obi wa adwuma mo adwuma na watimu no ho Asabee nya ne hwe Asabee wonya ne hwe o betonim ebia na Asabee obi ho kra na ne ho yi obi ahindada wonti ase na nipa na beka ne ho asama ayedai akyerɛw na wonso so se sa Asabee se sa no ote efiri ho no ano no na ne no twema mentwe wo sa Asabee ba wo se Asabee ba tia wonji no asɔre awura dem wono ofa ho bai bi ode woyo wofa ho bai ofa ho bai sister eji no obi pa de ato wodom ho no esa ntokwa a waje a wo kunti obi pa de ato wodom ho wo bi ba wo se obeto no no ka kire nse me ni binti kwa ha an wo kire no ba fufura ma ne ko ye enya sa wa kire no ba fufura ma na ko umpo wa kire no wo so nko ba fufura nko tobi wa kire no umpo wa kire no wo so nko ba fufura no nko tobi eye obi ntɔkɔ a wokɔgye ya woko ye no ɛna awie wo saa awie me da se ma pɔne wo kakra matufu kakra mawie 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 libu na etesai na me na dom wo ho ye onyame adom ye ho ye ye de nyankopɔn ase pa akaska wo benya ska de nyame na dem o before ye kasa no ye si nyame na dem a say on say medical culture say abrofo they believe in technology say technology na ye bibia wo wiase wo mu hu ni say nyankopon de obo ade wo abo awie soro ne asase wo abo awie wo abo nua waja say na wo se yemfa nua ne binya de betum de aye wo abo anua wo se yemfa binya de betum de aye dey aye nti nyankopon all the natural resources wo se nyankopon provide awie dia ka ye common sense and technology
nti saa na abrofo believe what you say ana yen bibifo nso de yen so believe say nyame besa aye what you say anti nyame na discama why ambe mo bi awia we pa onya drink be pa na nkanyanga oh awia de mizo nzo onya mizo di ana chese no minya mizo ni manager mizo mango no me ya mango no na me pemu odu kama awia na se mu yesi ti majo for in nka mizo no na nka esu se mizo no so de top minimum na nka wanya munchi biscuit yes ana se wo de what office no wani kuma na nka wanya munchi munchi and 5G no 5G no me se munchi nka me pe you know me crunch no yes wonya no nka bibia ye boko na chese bibia da yenka fu mizo ni 5G MLT4 wo de wanya mizo no nya 5G and so energy drink power kese ba ko e kama pa eno de wo ye adwuma wa awia ko pebi ne to na kahwe wo kahwe ai no no wo be jai de aka ne say so eno sugar no ni ade na akwa no yes mizo ni 5G ni de wo that be kra fantastic lipu obi se semanhia zakasa no watibi semanhia Asabee semanhia ofa akosia tatwim berema semanhia bebrebe me kwa de me de me semanhia do so ba o sa won so o kura o ka semanhia Asabee semanhia sa semanhia lipua ere o mama kai ka ba bia me da o mama kai na na manhia yamfo delete panyimansia nyame fa da kransie amen yamfo bia nim no yes na mansia that's right semansia nze kamansia na nkenye zawon mamincha na yere baku awoya that's right mamincha no babi obi am so oti mamincha baku so wonim se nipa bebre o omo semansia on se wansia kabua bi che ne weye bebrebe kwa yes semansia kabua bi che ne ye dai ewe wonu so obi ohia obi na nipa ne bo ne 500 Ghana pe o eno na asesa na brabo ebesi sese mri ene ye mo nipa abaso ate lipu ene enya dai ye mo nipa abaso ebinu ma ya ade ama ye yo semanhia ate ase semanhia sompa ebi anka me radio carry anka ba wie ye wo Sunyani a what you say semanhia semanhia sompa me kamanhia sompa anka radio nka majai that's right of atabeka chero yes manager ebiwai obeka that's right manager for beka yes Asabee beka yes semanhia sompa bi na gidie na ye wo adwun kwa na ba fam oh yes semanhia sompa ka radio nka majai anka ga muda no na asa na enkokora sompa na mad radio mu de nyina sa ba wo o se o ye adwuma ho na se adwuma na wo ye no se unni anije wo ma yes utimi nya adwuma no yes o so nya sound mind nti adwuma no o te na wo be na se pa bi wo ma adwuma no ye kora nkoso obi no semanhia ye ni kuno o yes se wanhia ni kuno yes because unim ne kuno sia no na bi kura na owo be se SHS o ana be mana so ni mu a na de na bedrum pempen so wa mana ko university nyina ya dai awie what you say anenne wadru ba bi a wa ya dai wadru ono so abusu atwasia ya dai ye frɛ no me say me de me ofa wan sia wofa me ofa nyiskani but me ba Sunyani abo me chen bibia me ofa that's right me years secondary school that was 2012 me di am for very 3-4 months no ka say membra that time na adwuma me ye no dem nya ska chen say o ba Sunyani because that time adwuma na me be Sunyani na me be 80 cedis a month that's right but the adwuma me week bi adwuma na me ye week bi okra manya okra we 200 300 ndire ni sika sem no e wo ho but o convince me as a membra me buy no so no me call 11 years so yes 11 years ni and you can clearly see say no ma apeja ma fa mani anto sika na me beje no atana me koye shop I keeper that time 80 cedis ogia what the bafro car sanity but o ma me hu say me ba Sunyani no bibi o mani so a me ba ye no Sunyani kuro dia mu that's right sa adwuma na me ye na me de sha ase enya adwuma me ye kusi awie enti no me nya na kra that's right
Osamansia nyina no. Bebetena ha. Enne nyame nchade. Wako school enya krata. Sa me graduate. Ye ka graduate me graduate. Yes. Me ye adwuma, me ye radio. Man for radio free am for na. But me nim kwasa me radio. Na nim tim kwasa me radio. But baby a me kotena ye. Komodi die mu. Ena unim maluta. Aye, fresh aluta. Yes. No fikesi Moonlight FM. No, they say they were service. No, yes, possibly Sunday special was Moonlight. Yeah. Tina me ta free also. That's right. That could be me free. No say, oh, you kasa yes only football. Oh, submissions. Yes. No, cause in the following Sunday I'm in studio. That's right. To me do studio hana aluta a mommy opportunity seven kasa. That's right. Na a local story be football. Because we should do off my TV. The way I'm sitting as in yam with thread by muno. And no. My baby grab a Pandit of the Sunday show. That's right. Then and now or then of our telling como. Papa Clef. And a man your family Moonlight FM. That's right. Your father. Semensia. Tell you that didn't come. No, they make car sports screen because them in officer them in car sports screen. Sunday one because no, they make car was be a member from Monday to Friday. Sunday crying. Yes. That's right. Officially. Papa Clef a bass on passo. And I'm not so okay. That's right. That's right. Enti me wo fascination. Radio mu de bia me kasa me twere me history aluta. Yes, aluta. Meet me in film. That's right. Anna of atata. Meet me in film. Enti person obia wo nipa wo hie na what my raising to certain standard. Unim kwan a wo befa so a wo be hie nipa no ene kwan a befa so a obi eya na sometimes on eya na medi ya wo mimu se obi ninka ye se empo obi na so amensa. Yes, na wonim baby me koye adwuma obi o honom kra wan so won sa o beto kire wo kwan baby me koye adwuma ho no be ye shopkeeper me ba foforo no papa na friend Mr. Frank. That's right. Oh, the prayer for my brother. Okay. The autonomous trace was traffic national. I'm a home. Mennim year Juma from 2012 to 2017. That's right. 5 years. 5 years. Because of Sompa me koso me ntino. Maybe go school ujame kwan. That's right. Even at a point na me go school na mo ade no. Utimi kwa no kokko jisika fi no ho. That's right. And then ne nyina se munya me kodam so da. And the munya o mamiska. That's right. Mika se school pin ba kwa me ko to form na mamiska to form so. That's right. Nipa na okase me go school me ko to form so. Nipa na NTSS. O ma me je bosi na basi nipa na ntua. That's right. What the ba me. Na me ko to ye. Sa sika me ko to form so no. And do a man kana me letter by because na me resource ni. Ende sa papa no so no. Obi a won se mensia. Mr. Frank an so me mu a. Enka nti me sa nipa na yo nu mabɔ mu di. Yes. Me wi asa me buy opo mabɔ me price nipa 5. Yes. Titiru Mr. Frank. Mr. Frank me ba Sunyani de. O so me mu kut e yem se de ne ba. Woni me ya adwuma o. Yes. Tatora no otu kan ya. Me da bia. Oh, okay, so no wa from me se me na me store ma no. That's right. Because Ojimidi. Ojudi. And I'm a customer so no. Ma nkoya ade a ebrenya ja ne nbo be da stop woku. Why did me nko ano? After from 2000 be say 6 years and yes. 6 years still down no. Me sa ko store ho a me wote me ko ma muska na so ha from me ya de ma no. Nti una opportunity say osum obi a. Yes. Sum no wa kuma pam. Yes. Yi nipa ye. Semensia. Yi nipa nka ye say o kai say obi ya papa obi. What I say? Yes. What I say? Yes. I say your radio day. Me do attend biano. Two keep what me eulogize what me Aluta and Fata. Of course, there are a lot of people so along the way. But these two yeah, will be on no more. Or no na Emma winya opportunity. Opportunity na. And go nya. Senyo say opportunity because come no Asabee. Come to me say Asabee wa ha. Because come nya representer. Ananka uba ye ndinka metimi abie microphone say ye ni nkomo. Dabi. Because of say obi ama platform ama me so mate say oh want me kasa fine. Enti there is no hesitation say me bie microphone say kasa. Yes. Want you say? Yes. Sana dey. Enti me get way to radio say me mensia. Nipa me sia o ma mensia o man kanya. Aluta and Fata. That's right. That value chain on there are a lot of people. Me say ye nyankopon free ho no mo a me nyankopon biem e me boss. Fantastic.
ye yi nyankopon firi hɔ a me nyankopon biem ɛyɛ me boss ɔno dia me wo bia ɛyɛ ɔno a yes dia me wo bia ɛyɛ ɔno a sɛ me tekam sɛ masifie sɛ me didi sɛ me sata de papa sɛ me yɛ dai atimi to iPhone be fiensa bomi ɛyɛ ɔno a salete what you say yes bi bia wo ba hunu sɛ ekura me edunim me de na ye me papa prekope yes me ya me papa ye ana nkrofo bebre hunu sɛ enyem papa no what you say na me without maka wonim sɛ papa na me kana sem no sɛ nkrofo ba store hɔ no mbɛhwɛ me a that's right omo sɛ oba no that's right ɔno so on ka sɛ Richard you are frame me wadamfo ya ba so mbɛhwɛ wo yes enti bebre nim sɛ o papa no ai nti be do na me namfo me omo nim sɛ me ni kwa sɛ bebre nim papa sɛ me papa enfrim ama ya nkɔ sɛ yɛ kɔyɛ papa yie bebre na nim sɛ o papa no wie bebre na nim sɛ me papa no because o hwɛ wo yie unim yɛmfa sɛ the year 2016 a me hu no ebesi nnɛ me ankasa sɛ me wɔ Kumase me family house na nda hɔ da ne fie ɛhɔ na mete ɛhɔ na meda na taadeɛ me sɛ nti check sɛ won han dan a sɛ sika no ma sɛ na taadeɛ sɛ ɔno ebia nkrofo timi bɛtɛ ne taadeɛ anaasɛ ebia nkrofo de taadeɛ aba no atotɔ ɛmono ɔtɔ a ɔne me kyɛ mu pɛ because me ne size ɛyɛ pɛ enti yɛ kyɛ mu pɛ what you say yɛ kyɛ mu pɛ ɔpɔm ataadeɛ na ɛyɛ ɛfɛ na fata na no de makɔ no yɛ pɔm bia ma me the same thing na me nso ma sɛ ɔno na ma menim ne da o 2016 na mesia no me sɛ mensia no yes 2016 ɛna mesia no ɔse mekɔi sɛ mekɔ akɔpɛ radio attachment ayɛ mekɔi ya no ɔse moma ne nya bi moma ne nya bi ɔse ɔkasɛ ɔwa de host people sɛ moma ne nya bi ɔse ai edu nim sɛ me aka me ho edi me obi abeto me radio mu a aya me pese ye man opportunity moma ne nya bi ada papa bi wɔ ni mu ebetimi exactly unim sɛ me ne nante ye close to 1 year na ono host morning show no ono ni wano ma upon seniors amekoto wo mu nyina no pese me na me take over because what a great opportunity yes opportunity kese opportunity wo anya sika obidi sigama o obebie radio wo Sunyani ha no mo se wo na wo kwa akoye enti ko ana wo pia me free Sunyani ayi Kumase edem betena Sunyani me se mansia no no o ba Sunyani so me ba Sunyani fo so ni madi ni yie onu kro ya kofa product ba me nso so with all in me fa adwuma no yen so so ye o se obi de car ba o me car na metim no me ka ho asema kire obi de car ba o or the Ford Escape e buy and am ne koye and oto sa car no enti ono to sa car na nipa so wo saloon car so wo ho enti and am so saloon car de mennim so obepɛ de a o se bi obeto ama ne yere na am so de ya afa bre no ime ye mfa nko kire no ye kwaduru ya pɛ ana o se na car no kama de ana am so wo ba se car de ne suo ye kama o se ne hwɛ se opɛ de afa ha no just like that surprise enti yade ka ne kwa kire no sada na safwa ne ka mensem opedi a fa at the point that wunni that so body photo ka kwa ni manimu ye dabi o de nyame aye o se opedi a fa just like that on person man fanko ai na we ho de because ompe just like that oh enti ka no ade a me ye nyina ne se me je me nkrata na me kɔ register ya ma wie
What you say? Some yo, oh baby, I'm an one yaba bedro. Yes. Some mensa saw 5,000 Ghana cedi mu bok. Some mensa saw 10,000 Ghana cedis mu bok. Sika kesi bi e wo wiase mu amahuno 20 times 50 times one amahuno biano e ye through him. Oh me semensia. Pewasem. Oh me semensia. Yes. Just one person. Yes. Enipa ba ko pe o. Pija. Enti me hwesa me se saade we e bi kura nka mabusuam. Obusuani bi ko onye ma. Enti mi nya mame. Dabi. Na busuani bi okran bo na wo kosoro no. Ono no ye ne ya. What you say? Ono a hwesa adwuma me ye ne ayi ose emfa ho ne ba bi awowo pasase sidan. What you say? Ene ampa. Oh say me semensia no no. Omo adwen. Me sem onyi meto atwede da. Mitimi frɛ no na me ne di agora ye bedi nkomo sa papa o ma miska che ma miska fa jimi ko me send am me hu ana wa send 500,000 me say oye me semensia ena awie nkomo aye die ne say there have been people my boy brabo wo abrabo omo ye semensia so we appreciate omo. What you say? Yeah, many people answer. Obi wo ho ananka we do point of dying ne yire oba okoware no. Yes. Oba okoware no. Yes. Na aso ni mu ani. Opega na na bi obi. Obi ne semensia ya ne yire o. Yes. Ne semensia. So on yes aba na. Ya ne yire. So on yes aba na ebi kwan kwawu. E bia na oba ne fie na ho ye. Ba wo sia wo anfa nka me ho. Eno aso so am bia so abusuafo. Na nso oba bi wa na padu mani kunu. Last asem na discuss no. Yes. Ye o ma bebre ho omu kunu adwuma kase omu nya na ma na akọpa mo. Zaban so onsia na. E bia nka jobless. O semensia no no. Na kroma so uni adwuma ya obu be na owo. O semensia no no. Obi wo so a ne kunu na apagya no. Ye o ma bebre ko mu a ne kunu na abie stock kase. Above say na no say ge bi okosi say ga na ma na. What you say? Oya above ke nyina. Ne semensia no no. So above ke say ga na. Ne semensia no no. What you say? Ba ku sin ko ya ku above ke. Ba ku sin ko ya ku no. Kam na enko okay say ga no. Enti ewiase no ho. Oti wano mu a me se sadia wonnam abrabo ni mu bia wo semensia. Obia ni wa wiase oni boafo. Oh yes. And now you are ungrateful. Oh yes. Obia ni wa ono nko tim de ne pe. So osi so ye wo no ono aso ye pagya at once. Even asikafo fra abusu asika mu a. Yes. You need somebody. Obi say obi ho dance di keke a odi fa ho. Ena ne. What do be oduri? E you obi na ka say oh let's recommend above care to Sompa FM. Above care very very good. Na nka we good but nka ya nka nwa sempa na nko bi. O say ya adwuma ye radio no. Ya dance di o. Wonu say da bia meka o. E say e bia say ka say bia do obi eye. E wo krom ya radio so. Ana e bia nka enkofa metra ha. E bia nka selection nka nka me. Sanity. What you say? But you be ho dance o di ye. Masa. Na ye do abetra ho. Yes. Sandy pan be grateful to us. There has been some opportunities. Nanka mfatao. Na nya wo dia. Obi dia. Naka wonka ho. But because unimu obi and I say obi epe wa 17. Yeah. Ogigina mu say da be yemfa ma brante we. Ya mane meye bi. O dia wo nya dia ya mane meye. Yes. Obi nam say ko na say to American Lotto raffle. Agro sa no oto ye. Ai. Bet 3 months time officer na fan say raffle na oto. What do you? Say nipa na offer say be ye no. Enyo na ye oyo semensia. Say nipa no ko so gire number o bebe o ko du bia tell me so cash nipa no. Masa. Obi ne papa o. We have footballers here. Obi ne papa ne semensia o. The father has sacrificed a lot. We have football agent for mu krumu a. Ngo for mabo. Mu ni say Ghana players na amuko do abucha na amugusi afọ ma boss no. There are a lot of people around. Senyor masa players ngo come da so krumu a. Na say ma hu say bradabo. Yeah, dabo. Scout personnel bi. What had the oil? The oil enkofo. Onim. Wo semensia ne yadabo o. Destiny changes. Yadabo na akwofa nipa na ba. Afa obanwu ane say. Yes, academy bi wo Spain. Wo se wo pew. Onde ase. Enti look nipa wo ho. Me se wo semensia ne bi a wo boss na akoto no kokko board no. Because enyo no a anna jijina mu kura anka bia chemicals bi a yira ye no. Anka yidie. Anka count. Ba wo semensia no. Anna no now you say sinosi kan agba bi wo iti must be yeyi
nkrofo the redundancy asi yeah te so ebi adwumayefo na ya adwumayefo ne so wodi mapiem a ye opanyini bi wo ho abaka ti da bi sa abrante we ndi abayo de se de osi ye no adwumanti no mpene se ye fare nka ene ye nyu foforo yes se nipa no se nye ono nka abako tena fie de onsa pan ato ano nti ye wo papa bi ka samples o se we security ena na obi twi car na wo bie gate ma no on yes mema ne how koso abie gate no because ebere bi baba me yi adwumayefo ni nyina di ba security enyi wadi ye be ka kire o se onkwa na abehwe fia ha nti hwe se obi a mefa hwe wo fia well you know oh say the abrabo ne me yonku bi we rest Sunyani rest asem na atrameti Newton ase o nti ya oba me ho free amfo na ba me ho na ye di nkomo na ade asa nam so na ko ya de ade chebe ko bi ti bi ja na kwan ye do rest na Newmont fo ye munya abotre ya ba mo kwan o mo beka bi mo semanhia mo beka Newmont fo ye mo beka kwan a mo mo ebi mo sia ye ebi mo nyame na ya wo mo adumo the Newmont fo ba so say ya na esi obi fa ni free gutters and ode ne ko fie ko man ba bi da ye o yes uze Newmont fo asa do ma do pra da mu no oye ni po na sa ho na wa ya ade o yes nti udum Asabee Newmont fo no esisi no o say ya na omo bass no omo e fa omo rest na bi so omo bi ho omo si na ba ko wallet etetoy na wallet ne tetoy no na ho yesum kakra nti no obi ahu but onu frache ba no hu ye that's right me ka ba hu papa no sika dollars pounds euros ne card complimentary card you use card ATM card ATM card and ne document you know pa sign man it what more than money that's right hu nya no na madam for the file ndi ye chesi ne fa na wonte tizana okofa ne kanzo mbo ya mpaka ndodu kan no na madam for the car said that they go dey do no cha no no say o for car no wusie no wallet me etetoy na me hu ye and the adro me dey bro o de ma papa na je ne number papa na so je number that's right and 2 months na papa na me afa Newmont wahu semansia no today oye Newmont adwuma oye permanent staff yes say oye Newmont worker onye contract ayi wa ware owo ni fie owo yire ne ma wa bobra nyese bra ye kasa bra nya dabio owo fie ba miensa na nka me se ne hwan me fie me se ne hwan se me kwa kosi dan me se ne hwan adwene no kra be da ba me se ne hwan se me beto ka atwie yes me se ne hwan yo ye wo bi wo ha unsa se wo sis wo nyaska o but senyo oba okosi na nka nka se no na ebi obi hu na atika mu a eno na ebi ode respect ma ena ebi kura obi na ama wo aye obi ntina obi dibuo ma wo yes enka wonim ye woni pa bi wo ewo honom ewo wabrabom sesi awo enka these people enka wo ma wo men wo mo da ba wo semanhia nti ena ne watimi aben wo yes wo semanhia nti ena amen ne watimi aben wo mo sure ewie ye ni nkomo emfa wo semanhia ho. And now we need to honor people la oma boyen and kaye yes asante nka we dia asante kai ye kai and in kaye and ye ka ho asem what you say o semanhia o yere ukunu obi wo no kra be ma no o mo anware eye mpratwe no mo twe ba ne semanhia no oba no o mo anware eye mpratwe no mo twe ba ne semanhia no what you say said ye enipa na say yes so helpful to him or her enye easy number is 0543 989 o semanhia 0543 989 and 0247 989 hello Asabee. yes mommy. Good afternoon. Nyame adumo na so e. Nyame adumo nyame shira wate. Amen. Yes, Angelina. Okay. Okay, Angie any nkomo. Yes, amenhia o. Asabee. Nyame kan nyina ni se nyame a o ma wadwen. Ma wusinyapa awudi ututu so unya program ehihye ma yen atiefo nyame no so mo wusi don wate amen
ye wa ma me ra ho papa e ma ra ho Asabee ma ba wo ho pen sister na me ni e ya no makai pa sister Angie me ni makai be na 20 years ago when school many years school ya what year me ma me nya broken heart e you na me anke bi anka sa gbe mawu ni ya wa bi me nya dofo bi a o so me mu yeah me ho ade aware me ma me say aware de ai so me mama refitre kasa tre me 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 ko school we ye department me am ya ban adwuma abe man na ma me hu say upon someone ya ban adwuma nya ne me tin social security that's right for register me na me age apa ho ma be man twine ejini ko eti ya kai ho ni nyara that's right and me a social security member that's right be man no enam sa be man so master broken heart na e kumi no na e free me so bare what say e ma na free by na me de me say me boka say enam sa be man so Emma me my real for to a chop on so was free when you name on the broken heart are one. A free me so that's right. It's never the message book as a thing can you who are Yanis Sabe man upon what we name no Asabee upon say what we name no a ready funny cleanse you your one with some piano no some piano no medase amen. Me say, oh, me, chese, one day I young come you. Hello? Hello. Good afternoon. Afternoon. At the same doffo. Nyamia do yemira. Yenim komodo, yenim komo. Pacho nyami shiramo. Amen. And then the more can semun. Hey, when shiana? When shiana? Let's see, Dr. Ford Joe. Dr. Ford Joe and the year Mammy Florence. Then she up a pen in the year. Abua bi atemare e bre bad ya de na fie yure tu me ni mi wura e ne ye mma no that's right tu ya ni anfa obi ani obi boy e beti me di mirika e ko papa yi ho o da test gongro o se ni fie won kwa abin no for metna mo papa yi de sa for amaye se boy scotters e ho ne ye metna mo se mensia no ye tra mu fie nan hwe enkan fu ya no me wo se ya no ma na yire Aditi Cabra me 4 million something go to my school fees. That's right. O semensia papa we ne yere. Edri se wo tu aba no wo sa tu ye ne ode asa ko ni me kuma fie wo ba ko ni aba. That's right. Edi fie ho nyina ma ho se tra ho fie nan. Enti yeti mi abo pantan twira ya betra mu wo lista ha. Enti mfie nwotwe de wa ma wo tia rent da. 1000 papa ni di nya ye ne yiri ni di nya ye. Maza. Oye bia ni fi doctors bungalow no de abrame ne me mma. Ra mame me besese ade bia kire wo tie. Enka 2 years bia ye 50 million. 2 years bia ye 50 million o. Wo de mpo 20 million me wey. 20 million po kam ye dan. Mo ka 20 million anka ya say 80 million. Ka go feska we. Go feska wo hene. Wo semensia no. Hey, Dr. Ford one in the year, Mammy Florence. That's right. The summer she knew what we have seen the other Nasemame. Mate, Papa dear, and you one man Sunyani, can go back to Mennim. That's it. Yamishra. Me say, Massa, ya adia na nipa ne be ya ma wono. Uti say yes. Hello. Good afternoon. Me pato da ho kakra mame. Hello. Good afternoon, me dofo partner. Ete saying. Pacha you na sorry. Christo ntime so me ho ye pa. Ere ya me. Kawen shiana. Papa. Me sinya mi sha mo ni mu program ma se shawase. Amen. Me say me free me papa mo nchen. Na mo so 4 years to 5 years. And I me so Kuya Maggie, not Tomo or Newtown, what the school more. And I'm a me some best landing chain. That's right. Listen, I'm a papa will bless you.
na maami dem betina Sunyani krom ha wa sha me free KG1 ebe do DHS and I'm the Sunya education and I'm a sure for that me so on any kru dem hu dem men so mo that's right me see by this time make I say me nya so sorty ba oni kru dem me ka so say nya me nsura wo mo amen yo ma hwe wo me hu bia nya me nsho mo na mu amen and I'm na wo mi o me so wa me papa tiri ba yes and so the maami ni kuna ya mama no and na ba bia ma duri se nya me nsho wa also say me nyanye bibia me nyanya bia oh yeah lipu obi ofa wo free sebe ukuro ketu am krado ba ukuro kasiem ha ema wo benya awarepa no enough ofa wo edu free kuro kumam edu ba ukuro kasiem ekura ma wo benya awarepa enough nanka wo te grass wo benya nurse ni aware no nurse for do say na ba wo na ho clinic wo tip compound grobi wo ba wo ba kuro kasiem no and wo wanya nurse ni awa no oye adwuma original hospital lipu masa efani amen ya agro o semensia ne sa nipa na odo ba kuro kasiem e ma wo benya nurse ni si ano no hwe man for semensia o masia 0543 989 989 0247 989 Tuaso mame. Kasa no man say we the mama na yen we be some dem na say me say. Like the why yen. Me say me kwai say na me papa me ska o. And so ma me we me friend no. Ska ma me de be mama na ni say papa de be mama you. Ai. Me so ni kunu ye on the Zion Community Center. Okay. Ni kunu me sira mo ndo ma se ma me wa. And your betty. Mo ndo ma se ma mo kan to me Mary Poma. New Mary Poma say New Town. Zion Information Center. Obeti. What kura da die. On na yere me do ma se pa. Ya na ma se. Mo me so me da se. 0543 989 989. O semensia. Semensia. O semensia o keke masa me se ye nhwe mani pa bi mu nwu ansa ho because ye hwede bi mu ayama yen hwe obi ba found wa ko school free. Hello Asabee mame afternoon good afternoon that is say na me adom na se ye da nyagopon ase me ho ye yo me so na itua me ba ni tupi akra na me ba so na me ba ko university ya ba ni ye bi na me ke na me ni ye bi ni be shi asiste bi afani kana ba awo kaki ya no kaki ote ni jai okay and sister ni ku omu wa go ni bi aba bi ko yi Mennim. That's right. Come on, Baba, come here. I'm a pescat. I try to come and then no go so capital. This how be actually the people no man o semensia no kanya san ka ba no sa anke Amen. You're working on the Amen. Yamishra won so. Hwe, enyu obi a na etimi ka etimi pa mu ka saa wo. Nyu obi a na etimi pa mu ka saa. Hwe, asa. Do. 0543989989 0247 989 Fano na yeni nkomo. Hello. Me bacho good afternoon. Good afternoon. Me bacho te sen. Ya da nyame ase. Hale. Wasi a obi wo hu. Me bacho me papa. Yes. Na mi shwa no pa no nye ne kese.
Amen. Make high time my me school. Miss one omu is cut to the extent say that only but man for ban or show me. Me just gonna catch right Miss one say. Woman I'm here then memco. This one I some of the catch me papa and say. Or no crown the bones in the bay school out okay dear mana onya. Now with the obenya who are winching yes come. About any bow. And you'll be banner or channel. Na papa e ko toni ni moto na the man ni cool school na to form a bag the mattress me man me cool school yes and then the smart year school minim say me nyankwa ni mu de bande na go for years meant but then papa will be me sha no kwandam that's right me sha ni papa that's right me da say ne say me sha ya ne sie o ne sie timi aton na honya de de a we hwa ne say fa school that's if you don't know, don't know. If you don't know, you don't know. Where last one? And that's how I want to know. Good afternoon. Afternoon. I said, some man, she had the man one. That's a woman. Oh. For Wayne's way. Now, my God. Hello. Good afternoon. Me pacha to say. Hey. Hello. Hello. Me pacha, yeni komo. Nana yentio. Nana wada ma yentio. Nana meto nka pa yentio. Amen. Banco original register. Baba pension. Ofin kwanza. Ofi bawo. Kwanza. Na dia me. Baba audit. This is Baba pension. There's no Baba pension or kwanza. Okay. Ya tenana. Okay. For you from that, you're fine. Hello. Hello. Yes, mommy. Good afternoon. Afternoon, Jack. Yeah, new como. Me pacho, me sumiseme siya me mami. Oh, mami. Me mami nso peja ya na me wo 2 years. And I'm in my family. Ashemia, no, Ashemia, me papa. That's right. Now on both three. Container plana we need. For the Ashemia, the same. That's right. That's right. Me dana sepanya misha na mo nyinche. Uncle Suanyana. Amen. Okay. Yes, yeah, that's it. Nyame adom a chena de be dedicate show ni nyina de ama fathers. I want say Sunday e Father's Day. Ti nyame adom a chena metena fie anom a menye hwe. Eye papafo nko a chena menye hwe me kan play fa. Omo frɛ ni nyina mfa nche yentimi mfa bi be chena de lipu me kan play fa na chena je sa mo bo me wa ha. A charge some boom, and I just a man, just a manager bufu me there. Nka ho asem bia no. A china, a Father's Day, papa. Of manager for I'm programs manager and say papa. Yen no no am. Your welcome. Your welcome. That is idea. Who's it do? Who's here for yen? Well, I said, oh, do him. Okay. I was saying, I'm here on the 18th. I was here dana Sompa Father's Day. Train no 2. Then. Yani Asabee. And I can't boom. Oh, now easy. Sunday no the easy. I was Asabee. Masa, I'm not part time. Na esas ye ewo be ye butu saa ekosi be sa no nan enya grow masa
wo de se ope papa asem na ajo papa di na ya da papa filu papa 200 Ghana be register o papa be didi Sompa for any 21st clinic esa de ne be to aduro so de ne be to ya Asabee honom sa 1 year upa kura papa ba ka chense be wo de upa wo ba be ginuro na o mane san kankan wo so ni breakfast ya no ya nya ne enyo yi ba ya kase ya ni yi ya mu nyina aye enti brabe register papa na yemfa dwumadie ne nsese so nyame ya adom a kwasia da be ye ene ya wada fiada memenda kwasia da na chese dwumadie no esese so dendenden 200 Ghana cedis o register wo no papa nyina mbedi dia fili na yesa do papa atu aduro so sa afe na chese no ano nti eno na ba sa na to se do aye health insurance ama papa no to adwene mu kura this yade a ebia ye se yade we dia this ohia medical treatment what I say na de ye pa ye betimi Asabee ani yanso edim yade ntimi nsa enti bomoden na de be register papa your number ni nie 0257 683050 0257 683050 ana your mobile money number ni so nie 0557 269602 0557 269602 your number eno no ofre ya na ye ne wa bonkomo na ya ma wonzo so a register o papa kama ana aba Sompa FM fia ha nso a reception no betimi a register papa no so de o papa din na adu dra ka ho na eno anu a registration wa tuosika na afi de no anu munchi biscuit enya asam ketwa ye pe retailers distributors enya asam ketwa kura me pacho tie wo pese wo de wo betimi age ye biscuit no na ozo so waton wanyamfa so tola e de agu botom wo de obeyansa obefre yen wo frɛ ya ye be ma bi munchi biscuit no ye wo munchi anytime cracker ye wo munchi ginger biscuit ye wo munchi digestive biscuit munchi milk crunch ana munchi milk shortcake biscuit ana de twato ne kura e destiny bibia eno ye frɛ no munchi jam enya asam ketwa kura e dewu menam ka kyerɛw me pa kyɛw wo frɛ ya ye beboa wo pesto aketua bi wo de wo dem o me se wo ho no je niema na fa guo na distribute eno ano no ye number na 0244 856141 0244 856141 je now so start be a businesswoman or a businessman on your own